апта күнгө жекшемби Ошто Учкундагы мал базардабыз. Саан тараптабыз. Саан уйлар кандай болду 2022 январга карата балар. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Мына бул Ала Кашкадан башлай берейинчи. Шеф, пулун канча дедиңиз? 140 миң. Базар канча берди? Базар канчанчы баласы мынаңыз? Эркек экен, а? 3-чү баласы экен, эркек экен, тоңдар. 140 миң кеми бар экен. Канча сүтү бар эми бунуңуздун? 10 литр. Кечүүкам. О, желинен зор экен ана. Сыны жакшы экен. Канча берди базар? 120. 120 берди. Бербедиңиз же. Ушундай туугандар. Малдын сынына карап, сүтүнө карап, торпогуна карап ушундай. 140 миң кеми бар экен. Шеф, канчада атасыз? 75. Канчанчы баласын аты? Силе 4-чүсү. А бозбу бунуңуз? Боз экен. Ичиндеги 4-чүсү экен, жанындагы 3-чүсү экен. 70 миң кеми бар экен. 75. 75 миң. Асман токтойчу. Я бунуңуз жакынкы эле боз окшойт а? Желинде эле салып калыптыр. Боз 75 миң кеми бар. Ичиндеги баласы менен. Содаңыздарды берсин. Мына канчада атат муну? Айдаң. Кәмі бар екен, сұрай бер. Келдерің бар, келдер бәрі. Чоң нәрселер. Өте күшті нәрселер. Пулу қанша кем мыналарын білмейсіздер? Айдайсыз бі? Қанша тотасыз бұны? 75. Боз бұ? Қаншанчы баласы ішіндегі? 5-ші баласы. Боз екен, жақындағы әле боз екен, туғандар 75 миң кеми бар екен. Оны жаңғыға бер. Айттым ғой сізге 80-ге алың деп. 80-ге байлап алабыз бу тақсыр? 80-ге алың деп 77 сұрап жатыр. Бұл боз қысыр азыр. Боз 2 айда түйт 2 айдан арақ беремін жаңашма. Мына сіздер көріп тұрған туғандар боз екен. Жанында торпағы бұл? Өзіні. Өзіні ө? Бірінші туш екен да? Жақшы нәрсе екен. Арқаларына көзітсен. Арқаларына көчіп жоғын ішкен. Қаншаға бермей қойдыңыз? 87 сұрады. Бермедіңіз? Туғандар, уйдың арқы тарабы бірінші туышу 80 миңге байлап алғыла деп отады. 77-ге бербептір. Осындай. Ел қавардан көресің. Бер. Қанша берді тас, ава? Қанша берді тас? 73. Сіз қанша да отасыз? 85 кам орды. Содаңыздар берсін. Так. Мал базары шундай туғандар. Қайдап тұрың ішіне өткөтейін. Қанша дота сені балан, ава? Қаншаға сатылды? 65? Өтөр. Мынау туғандар торпоғы менен сатылыптыр. 65 миңге сатылыптыр. Боз бұл мынаңыз? Боз екен. Қанша дотасыз? 80 дота. Қолға тешін айтың? 70 қалды. Аяқшы. 80 миң кеми бар екен. Жаң ашма, боз екен. Жақындар ет ұйтқы дейін бұл, а? Ова, қанша деп тұрасыз? 70 миң деп тұрам. Қашан тұйтайын бұныңыз? 2 айда тұйт. Ичиндегini билбедиңиз бе эркек ургач экенин? Ояктан билебем. Машалла. Жамбашым жакшы экен туугандар. Патолог канча кылды, ава? Патолог канча кылды? 67-ге бербедиңиз. 67-ге бербептир. Басып уктуңуздар. Сыны жакшы. Эне бала канча болду досум?
65. Torpoq erkek ekan, ha? Torpoq erkek ekan. Enesini ko'rib o'tasizlar, jash narsa ekan. Yilqi bor. 65 ming kemi bor ekan. Ko'taring, qara. Sağın uylar taraptabыз. Biz bilen çok болып тұрыңыздар, туғандар. Мындай жогору тарапка, сындуу уйлар тарапка чыгып кете беребиз. Жаңы туғандар келет. Ава канча деп атасыз? 80. Канчанчы баласы анаңыз? Эркек ургачы. Торпогу ургач экен. 80 миң кеми бар экен. Канча сүт берип атат эми мунуңуз? 10 литр süt var deydi. Arkasından tart koyuyor. Kokuş ne düştü? 80 bin kemi var ekan. 10 litre sütü bilen tuğanlar. Жүріңіздер. Bu kaç kanal? Yilqi var, taqdir. Yilqi vardan көресіз. Kaç bayla koyuңuz? Sizi tartayın. Torpoq erkek mi urgaç ekan? Urgaç. Kança da otasiz? 75. Kança sütü var ekan? 8 tane. 779 milyon. 15 83 82'ye çalırsın. Numerinde çalsanızlar tuğanlar uyda var mı da mı? Sağın panda. Siz постоянно çıkarsızlar. Oğlum. Oşo numerge çalasızlar tuğanlar. Sütü var ekan. Jaş nersi ekan? Sağın uylar uşunday tuğanlar. Ana ki. Bizlere. Kança da otasız? Taksir? 90 da otur. Bazar kança kıldı? 80 kuruş. Bermediniz. Vermedim. Üçüncü balası. Üçüncü balası 90 bin kemi var iken bazar 80 bin kılıptır beribeptir tuğanlar. Kança süt veriyor da tem bununuz? 5'te. 5'te sütü var iken. Sodanızı versin. Onun üstü sütü var iken. Kamiç. Qanday kızgı? Amansız mı? Deniz. Torpoğu ne yok kaldı bunun? Erkek torpoğu. Oo maşallah. Pulunu aytın pulunu. 90 da otam. 10 ta sütü var dediniz mi? 10 litre sütü var iken tuğanlar. Jelin namine bir 10 litre de yedim. Kaçançı balası ki bunağınız? 4. balası 90 bin kemi var iken. Fondonu şu uydu görürsüler tuğanlar. Kapı olur iken. Sodanızı versin. Ha, qarаңыздар. Qarasanızlar jaş. Mal bazar zor da özü. Qancha da otasiz qari? 80 kemi var. Qanchанчы balası buna? 4. balası ekan, bechara. 8 litre süt beradi. Ha? 7-8 litre. Javob. 7-8 litre süt bor deydi. Ya, yemi verib tashlab qo'ydim. Sizga o'xshaydi. Tashqolataydi bu yerda. 7-8 litre sütü var ekan, 3. balası ekan. Basın tuttuңuzдар. Bazar qancha qildi patolog? Bozor har xil qildi. 70 qilishdi. Bermedim. Patolog. Bermedim. 70 ga bermedim deydi. Sodanızı versin. Yüzge beribepsiz qancha deb otasan? Qanchанчы balası? 2. balası ekan. 130 bin kemi var iken 100 binge beribeptir tuğanlar. Sütü qancha ekan bunun? 7-8. Yo'q, yo'q. Satıldı o. Qancha da otasiz? 100 bin ekan. 100 bin kemi var ekan. Mal bak. 130 bin kemi var degan uy tuğanlar. 100 binge bermedim deydi. Jelinde dele görüp otasızlar. Жақында тартып қояйын. Lan Abdaka. Сыны жақсы екен. Достым, пұлы қанша алды? 140 мың кеме бар екен, мына ойчы. 140 мың кеме бар екен. Ана туғандар 140 мың деген малдың желіні сүт алып атады. Қаншанчы баласы екен? Біріншісі бе? Зор екен да.
Bozor qancha qildi? Bermedingiz. Taqsir qancha turmangizda bermaydi-ku. 16 mingga berilibdi. Sodangiz bersin. Şey qancha otasiz? Qanday? 120. Qanchachı balası bunangiz? 4-chi balasi ekan. Sütü qancha beradi? O'zingiz sartmaymi, kuzatib turmang. Hozir o'chiraman hozir. 12 var qolar. Boslukсuzlar to'g'anlar. Bozor qancha qildi fotolar? 5 mingga, 106 mingga berib aytaman. Berib aytasiz. 106 ming qilibdir, ene balani. Qo'shsa beradi ekansiz demak. Ha, yaxshi. O balasi ham o'zini o'xshash ekan-a? Rasulbachi. Qo'shga. Taqsir. Mayli. Acaba pul qancha ekan? 130 deyapmiz. Balasi Angus. Angus ba? Buna balasi Angus ekan to'g'anlar. 130 ming ekan. Qanchanchi balasi ekan buna? 6-chi balasi ekan. 130 ming. Bak zo'r ekan. Malning o'zi ham zo'r ekan. Qanday qo'yma. Qancha sut bor ekan hozir ham? Ondan narxı versen süt. Bu dadil ekan bu. Oh. Sodangiz bersin, ha. Zo'r ekan. Malam zo'r ekan. Mutlug'i ham zo'r ekan. Normal. Bu qancha litr süt bor ekan ham bunda? 20 litr. Maşallah. Qancha otasiz? 175. 175 mi? Özelevi bala salası yok. Balası var mı? Ha buna. Balası var ekan, erkek ekan. Onlar 175 mi ekan? Qanchanchi balası ama? 5-chi balası ekan. Sırak durayın. Yirmi litr süt tuğanlar. Jelinden boğar ekan. Bozor qancha qildi ava bermedingiz? Bermedingiz. Maşallah. Anvarjon. Zo'r ekan. Yaxshi bo'laman bitta tortib. Qani Anvarjon? Mana qulog'i naqshi taqib. Dur Anvarjon. Bitta qarab qo'y bitta. Yo'q, qandaysiz? Vallahi. Haydang. Hayda qo'ying. Anvarjon hayda qo'y. Qancha? Satıldı, ketdi. Yürüngüzler, to'g'anlar. Sağın uylardı, jiyintiqdaymiz shuni men. Siz naraqda turadingiz, o böyle. Bu yoqqa kelib qoldingiz. Qancha tutasiz bunda? 130 kan. 130 kim bor? Qanchanchi balasi? Ikkinchi balasi. Ikkinchi balasi? Urg'ach ekan. 130 ming ekan. Qancha sütü var ekan bunun? 6 litr sütü var deydi. Jash narsa ekan. To'g'anlar, men jiyintiqdayım. Tesqa var, Elqa var kanallarını görüp durumuzlar. Sodangiz bersin, ha? Biz bilan çok olingizlar. Xizmatdamiz.